Alhamdulillah pickup ni selesai siap repair, tukar radiator baru, water pump baru dan thermostat. Alhamdulillah. Inilah barang-barang lama yang telah ditukar tu, radiator, water pump dan thermostat. Ni radiator baru, cap baru. Alhamdulillah dah test sejauh dalam 70 km setakat enjin tanpa henti. Alhamdulillah rasa okey kot buat sebab lah ni, insya-Allah mudah-mudahan okey lah.